Skor MU 14 juga kan? Engkau kejam sangat ni bang. Penat member tu skor 38, kau cakap 14. 14 tu kedudukan dia, bukan skor dia. Skor dia 38. Kejap. 38? Sebelah hari tu 38 juga. Lah, poin dengan skor sama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok Liverpool pula. Tu berapa tu dia punya skor tu? 74.76. Wow! Bersaing, brother. Power. Oi, tapi Arsenal tu bolos 27, Mat. Bukan biasa-biasa. Liverpool pun 31. So, maknanya defend paling padu dekat EPL sekarang ni adalah Arsenal. Tapi okey lah. Liverpool power dekat attacking. Arsenal menang dekat defend. Okey tu. Power. Janji apa? Janji kita top 4. Bukan top 14. Apa bondo ni, boy?